Mu mahame y'umuryango harimo ko byose byemeranyijwe ko niba hari igitero kigabwe ku kindi gihugu, ibinyamuryango byose bitangira imyitozo ya gisirikare kugira ngo bitabare, cyangwa se hagashyirwaho umutwe uhuriweho w'ingabo zigakora imyitozo yo gutabara icyatewe. Ibintu kandi byari binanditse mu ngingo ya 51 yo mu gitabo cy'amategeko y'uyu muryango w'ibihugu byibumbiye muri NATO. Ibi bihugu kandi byari binafite intego yo gufasha ishyaka cyangwa abayoboye igihugu mu gihe hari iki kirwanya, kandi NATO ikabikora byihuse nta gutinda. Ibi kandi ibihugu byabikoraga bitibagiwe gukomeza kongera amaraso mashya mu gisirikare kugira ngo bikomeze kubungabunga amahoro ku isi, by'umwihariko umutekano w'ibihugu biherereye mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique. Ibikorwa byo gutabarana bya NATO byarigaragaje kenshi, ntawibagirwa ubwo ibihugu bigize byubahirizaga amasezerano y'ingingo ya 5 mu gitabo cy'amategeko mu mwaka 2001 nyuma y'igitero cyabaye rurangiranwa kandi kitazibagirana mu mateka y'isi cya tariki ya 11 ukwezi kwa 9 muri 2001, igitero cyateguwe n'umunyarabia Saudite Osama bin Laden aho we n'abambari be bamishije urufaya rw'amasasu ku muturirwa wa World Trade Center mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'igitero kandi kibasiye ibice by'inyubako y'ingabo za Amerika Pentagon hanze gato y'umujyi wa Washington DC. Igitero cyahitanye imbaga y'abaturage barenga 3,000. Ingingo ya 6 mu gitabo cy'amategeko cya NATO yasobanuraga neza ko ibihugu bigomba kujya bitabarana ku butaka biherereyeho, haba mu Burayi ndetse no muri Amerika y'Amajyaruguru. Indi ngingo yari muri iki gitabo cy'amategeko kwari ukubakira hamwe uburyo bwa demokarasi, kubakira hamwe igisirikare gifite imbaraga, hakiyongeraho no gushishikariza ibihugu bindi kwiyunga kuri NATO. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi mu mwaka wa 1945, Uburayi bw'igice cy'Iburengerazuba bwari bukennye cyane mu by'ubukungu ndetse kandi n'igisirikare cy'ibi bihugu kijegajega. Ibintu byari biturutse ku ngaruka z'intambara ya kabiri y'isi yari ishegeshe ibihugu bitari bike, by'umwihariko ibyo mu Burengerazuba bw'isi. Mu kwikura muri aka kangaratete n'akaga, hatangiye gushingwa amashyaka mashya by'umwihariko mu bihugu by'Uburayi biri mu Bufaransa n'Ubutaliyani. Nyamara ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti yari ifite ingabo zikomeye. Muri iyi ntambara zari zifite imbaraga zikomeye ndetse zari zaramaze kwifatanya n'ingabo zo mu bihugu biherereye mu Burayi bwo hagati n'Iburasirazuba. Mu mwaka wa 1948, leta y'abakomuniste ifashijwe n'igihugu cy'Uburusiya mu isi yose yafatwaga nk'igihugu gihiga ibindi mu buhangange ndetse no kurusha ubushongore n'ubukaka ibihugu bitari bike bitari ibikomunisti. Ni ibintu byatumye haduka ikiswe Iron Curtain. Ibi bigasobanura kwigenga kwa bimwe mu bihugu byagenderaga ku mahame ya gikomunisti birimo ibyo mu Burayi bw'Iburasirazuba n'ubwo hagati. Ibyo byaje nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ari ukugaragaza ukwigenga kw'ibi bihugu. Ni igitekerezo cyazanywe n'uwitwa Winston Churchill. Kuva icyo gihe ibihugu by'Uburengerazuba byari byibumbiye mu muryango wa NATO byagenderaga ku mahame y'abakapitaliste, n'Abasoviete batangiye kurebana y'ingwe no kutumvikana. Kuva icyo gihe kandi buri ruhande rutangira kugira umubano warwo no kutongera kugenderanira hagati yabyo. Icyakora Ubudage bwo nubwo bubarizwa mu Burayi bwigabanyijemo ibice bibiri, kimwe kibogamira ku ruhande rwa mu Burengerazuba bw'isi, ni ukuvuga mu muryango wa NATO, urundi rujya kubashyigikiye amahame ya gikomunisti aribo Basoviete bo mu Burasirazuba bw'isi. Mu mwaka wa 1948 kandi nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyashyize ahagaragara ikiswe Marshall Plan. Ibi bikavuga ko iki gihugu cy'igihangange cyari cyiteguye gutanga ubufasha bwose bushoboka ku gihugu cyo mu Burengerazuba bw'umugabane w'Uburayi no mu majyaruguru yawo. Ariko kandi hashyizweho amahame ko buri gihugu cyose kigomba guhora cyiteguye mu rwego rwo kunganirana mu nzego zose z'imitegekere. Mu mwaka wa 1948, mu rwego rwo kwikiza ingaruka zatewe n'intambara ya kabiri y'isi, niho havutse umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Umuryango watangiye ugizwe n'ibihugu by'Ubwongereza, Ubufaransa, Ububirigi, Netherland, Luxembourg. Ibihugu byahise byiha intego yo kuzajya bitabarana mu gihe byaba bitewe n'Abasoviete, kimwe n'abambari babo. Bidateye kabiri, ibihugu by'Ubwongereza, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahise byinjira mu muryango w'abibumbye mu ibanga rikomeye byateje intambara y'ubutita Cold War. Mu kwezi kwa gatatu mu 1948, ibi bihugu bitatu byaricaye biganira uko byashyiraho umutekano usesuye ubereye abaturage bo mu Burengerazuba bw'isi ndetse no kwimakaza demokarasi muri ibi bihugu. N'amasezerano yahise asamirwa hejuru n'igihugu cy'Ubufaransa na Norvege. Ibi nibyo byatumye mu kwezi kwa kane mu 1949 hashingwa icyitwa NATO.
North Atlantic Treaty Organization. Iri shingwa kandi ryatijwe umurindi n'intambara ya Korea ya ruguru yashoje kuri Korea y'Epfo mu kwezi kwa gatandatu mu 1950, ndetse kandi no kuba igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarashaka kugaragaza ubushongore n'ubukaka bwo kubuza abasoviyete kwagura ingabo zabo zikigarura ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Uwitwa General Dwight Eisenhower wahise ahabwa inshingano zo kuyobora ingabo za NATO. Ingabo zahawe izina rya Supreme Allied Commander Europe. Ibi byakozwe mu kwezi kwa 12 mu 1950. Inama y'ubutegetsi kandi ya NATO yahise ishyiraho uburyo bwihariye kw'ibihugu binyamuryango byayo bizajya bihura nibura kabiri mu mwaka, maze bakaganira ku iterambere ry'umuryango bafitanye. Ubundi ikindi gihe inama zikajya zikorwa na bamwe mu bategetsi bakomeye barimo umunyamuryango mukuru n'abandi bahagarariye inyungu z'ibihugu byabo. Muri iki gihe inama y'ubutegetsi yari iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe ubunyamuryango bukuru bw'uyu muryango wa NATO n'abo ku mugabane w'Uburayi. Ubwo kandi mu rwego rwa gisirikare NATO yahise ishyiraho uburyo bw'imiyoborere. Ku ikubitiro hashyizweho umutwe w'ingabo zihuriweho uyoborwa n'ingabo zihuriweho witwa ECO, Allied Commando Operations. Hashyizweho umutwe kandi wa gisirikare uhuriweho witwa Allied Commander Transformation ACT. Uyu mutwe wa gisirikare ECO uhabwa icyicaro n'ibirindiro ku mugabane w'Uburayi mu gace ka Casto mu Bubiligi, naho umutwe wa ACT uhabwa ibirindiro mu gace ka Norfolk muri Leta ya Virginia mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'imyaka isaga 20 NATO ishinzwe, hakoreshejwe amadolari y'Amerika agera kuri miliyari 3 yo kubaka ibikorwa remezo birimo iby'igisirikare, gushyiraho uburyo bw'itumanaho, aho gukorera n'ibindi. Aya mafaranga kandi 1/3 cyayo cyatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora amafaranga yakoreshwaga n'uyu muryango wa NATO mu gihe cyo kuyishinga so kugura ibikoresho bya gisirikare gusa, ahubwo no gushyiraho uburyo bw'ubwirinzi mu gihe bitunguranye bwo mu kirere no mu bihugu biyigize. Ikintu cya mbere cyabanje kugora NATO mu mwaduko wayo mu myaka y'1950 byari ibiganiro byo kwinjiza igice cy'Ubudage bw'uburengerazuba muri uyu muryango, bugashyira umukono ku masezerano y'ubufatanye. Ubudage bwarimo kureshwa n'ibi bihugu byamaze kwinjira muri NATO. N'ubuhangange bwabwo bwagaragaje mu ntambara ya kabiri y'isi yari irangiye. Buri wese muri NATO, buri munyamuryango wo muri NATO yari abwizeyeho kuzarwanirira igice cy'uburengerazuba bw'Uburayi mu gihe cyaba gitewe n'abasoviyete batacanaga uwaka na NATO. Ibiganiro byo gushyira umukono ku masezerano byari bikenewe cyane, byabereye mu mujyi wa Paris mu Bufaransa mu kwezi kwa 10 ku 1954. Yanaje kurangira Ubudage bw'uburengerazuba bwemeye kwinjira mu muryango wa NATO mu mwaka w'1955 mu nama yahuje ibihugu bya NATO, maze bihita bitiza umurindi muri uyu mwaka abasoviyete gushinga umuryango wa Warsaw Pact wari ugizwe n'ibihugu igihugu cy'ubumwe bw'abasoviyete n'ibyo mu Burayi bwo hagati birimo Albania, Bulgaria, Ubudage bw'iburasirazuba, Hongria, Polonye, Romania. Albania yaje kuva muri uyu muryango mu 1968. Nyuma yaho Ubudage bw'uburengerazuba bwinjiye muri NATO byatangiye gutera inkunga uyu muryango ubwo hari harangiye intambara y'ubutita Cold War. Ibihugu binyamuryango bya NATO byahisemo guha ibirindiro Ubudage mu burengerazuba ingabo zisaga 900, inyinshi muri zo ziturutse mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwami bw'Ubwongereza, Ubufaransa, Ububiligi, Canada na Netherland, ndetse n'izari ziturutse mu gice cy'uburengerazuba bw'Ubudage. Nyuma yo kuvuga ku ruhare rw'Ubudage bw'uburengerazuba muri NATO, reka noneho tuvuge ku ruhare rw'igihugu cy'Ubufaransa. Umubano w'Ubufaransa na NATO watangiye kuba uweruye nyuma y'umwaka w'1958 bigizwemo uruhare n'uwari perezida wabwo Charles de Gaulle, kubera ko yakunze kunenga uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zaraganjije ibindi bihugu binyamuryango bya NATO, ndetse no kuba ibindi bihugu nabyo byarashakaga iki gihugu kugira ngo bikomeze kugira ubudahangarwa. Charles de Gaulle yatekerezaga ko kwigomeka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora guhita biteza intambara. Mu kwezi kwa 7 mu 1966 yahise ahitamo gukura ingabo zose z'umuryango wa NATO, ndetse ahita anategeka ko ingabo za OTAN zari zifite ibirindiro ku butaka bw'Ubufaransa guhita zihava vuba na bwangu. Nyamara nubwo Perezida Charles de Gaulle yakoze ibi, yakomeje gushyiraho ubufatanye bw'igihugu cye na NATO
mu rwego rwo gucubya uburakari bw'ibindi bihugu by'ibihangange byabiri muri NATO nyuma yo kwimura icyicaro gikuru ndetse n'ibirindiro by'ingabo mu Bufaransa. Umuryango wa NATO wahise uhitamo kuzimurira i Brussels mu Bubiligi, maze Ubufaransa busigara ari umunyamuryango watanga ubufasha bwa gisirikare gusa no kugira ijambo mu kanama gashinzwe umutekano n'ubuyobozi no kohereza ingabo zimwe mu burengerazuba bw'Ubudage zaje no koherezwa mu burengerazuba bw'Ubudage. Ibi byabaye nk'indi mikoranire y'ibi bihugu byombi byageze mu mwaka 2009 Ubufaransa bwongera kugaruka byeruye mu muryango wa NATO ndetse bwongera no guhabwa ijambo hagaruka n'ibirindiro by'ingabo za NATO mu ntambara y'ubutita Cold War cyangwa Guerre Froide nk'uko byari biteye. NATO ishingwa hari intego y'ibanze yo gukorera mu bumwe no kwishyira hamwe mu gutera imbaraga ndetse no gutabarana mu bihugu biyigize mu gihe bibaye ngombwa. Byose byari bitewe no gukomeza kuryamira amajanja kugira ngo mu gihe abasoviyete n'ibindi bihugu bishyigikiye by'umwihariko ibyo mu burengerazuba bw'Uburayi no hagati bigize icyo bitera cyo mu muryango wa NATO kigatabarwa bwangu. Mu ntangiriro z'umwaka w'1950 NATO yari yishingikirije ibitwaro bya kirimbuzi bya Leta Zunze za Amerika kuko byari bikomeye cyane ugereranyije n'iza Warsaw Pact, ni ukuvuga ingabo z'abasoviyete n'ibindi bihugu by'Uburayi. Mu ntangiriro z'umwaka w'1957 ibitwaro bya kirimbuzi byashyizwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi bikuwe muri Leta Zunze za Amerika. Ibi nabyo NATO yabikoraga mu kugaragaza ubworoherane mu bihugu byari bigize no kwanga kugaragaza ukwikubira ubudahangarwa bwa Leta Zunze za Amerika ndetse no kugaragaza ko nta ntambara ishoboka mu bihugu by'Uburayi aho yari yakwije ibitwaro kirimbuzi. Ku bw'ibi igisirikare cyose cy'igihugu kinyamuryango cya NATO cyahawe ibikoresho na Leta Zunze za Amerika. Ibikoresho byose byo gutegura urugamba byahawe intwaro ndetse na Leta Zunze za Amerika kigira ubudahangarwa no kwirwanaho. Ubwongereza bwakomeje uburyo bwabwo bwo kwishyiraho imikoreshereze y'intwaro za kirimbuzi ndetse bwiyemeza no gukomeza gufatanya na NATO mu migambi yose yateguraga ya gisirikare. Icyakora Ubufaransa bwo bwakomeje kwigenga mu bya gisirikare. Uku kutumvikana kw'ibihugu bw'impande zombi ni ukuvuga ubumwe bw'abasoviyete n'ibihugu by'Uburayi byari bibashyigikiye na Leta Zunze za Amerika n'ibindi bihugu byari bishyigikiye by'Uburayi byatumye hubakwa urukuta rwa Berlin Wall. Uru rukuta rukaba rwarubatswe mu mujyi wa Berlin mu Budage kuva mu mwaka w'1961 kugeza mu 1989. Rwatandukanyaga abaturage mu burasirazuba bw'umujyi wa Berlin mu Budage kugira ngo batagenderana nabo mu burengerazuba bw'uyu mujyi. Murabyibuka ko Ubudage bw'uburengerazuba bwari bushyigikiye uruhande rwa NATO mu gihe ubwo mu burasirazuba bwo bwari bushyigikiye uruhande rw'abasoviyete. Icyakora habayeho icyo twakwita agahenge detente mu mwaka w'1970. Iri zina ryashyizweho ubwo habagaho kunoza umubano hagati y'abasoviyete na Leta Zunze za Amerika. Umubano watangiye kunagurwa mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'1971 ubwo perezida wa Leta Zunze za Amerika Richard Nixon yasuraga umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Soviet Communist Party uyu yitwaga Leonid Brezhnev bahurira i Moscow. Ubu ni mu Burusiya bw'ubu. Bahura mu mwaka w'1972. Intambara yongeye kubyuka no gukaza umurego mu mwaka w'1980 nyuma y'aho abasoviyete bagabye ibitero muri Afghanistan. Igitero cyagabwe mu mwaka w'1979 ndetse n'itorwa ry'uwari perezida wa Leta Zunze za Amerika Ronald Reagan mu 1980. Nyuma y'imyaka 5 abasoviyete bamaze kuzamuka mu bukungu ndetse no guhindura uburyo bwa politike mu 1985, amahame yashyizweho n'uwabayoboraga Mikhail Gorbachev byageze mu mwaka w'1989, maze Gorbachev avuga ko Moscow itakigendera ku mahame ya gikomunisti yari yarimitswe mu Burayi bwo hagati n'ubw'iburasirazuba ndetse n'abasoviyete barayimitse. Ibyatumaga badacana uwaka n'abanyamerika n'ibihugu byari bishyigikiye muri NATO. Uyu mugabo ahita anashyiraho amahame ko buri wese mu bo yarayoboye agomba kwihitiramo uko akwiye kuyobora igihugu cye. Uko kwitandukanya n'ibihugu byo mu Burayi bw'iburasirazuba no hagati byari bifite ikintu gikomeye bivuze no gutakaza ingabo z'ibihugu bimwe na bimwe mu cyiswe Warsaw Pact kugira ngo gihangane n'abanyaburayi b'uburengerazuba. Ni ibintu byongeye ubudahangarwa bwa NATO kubera ko umukeba wayo bari bahanganye Warsaw Pact w'abasoviyete wasaga n'usenyutse, wanasenyutse burundu mu 1991. Hagati aho ariko mu mwaka w'1990 Ubudage bwiyemeje kwiyunga nk'igihugu kimwe maze bwose
bukibumbira muri NATO, ibintu byanahaye imbaraga nyinshi NATO haba mu buryo bwa politike by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi. Nyuma y'intambara y'ubutita Cold War, NATO yasigaye ari umuryango ku isi wihagazeho mu rwego rw'umutekano uhuriweho ufite intego ebyiri z'ingenzi, harimo kugira ibiganiro bigamije iterambere ndetse no gutsura umubano kuri mukeba wayo aribo basoviyeti n'abayishyigikiye bari bibumbiye mu cyiswe Warsaw Pact. Icya kabiri cyari guhosha imvururu n'imidugararo mu bihugu byakwadukamo hose ku isi by'umwihariko mu Burayi, mu bihugu bya Irlande, Portugal, Espagne, Malta, Ubugereki na Finland, mu gusigasira aya mahame no kurinda ibyagezweho no kwimakaza iyi ntego ya mbere. NATO abayigize bafashe inama y'ubutegetsi yayo Atlantic Cooperation Council ayihindura izina Euro Atlantic Partnership Council kugira ngo bagure urubuga rw'ubwisanzure muri politike n'umutekano hagamijwe kwimakaza amahoro. Ibyiswe The Partnership for Peace PFP bikorwa mu mwaka wa 1994. Ibi byanatumye kandi ingabo z'ibihugu bitandukanye zitangira gusangira ubunararibonye mu bya gisirikare bafatanyije, yaba abahuriye muri NATO n'abatari muri uyu muryango. Ibi byakozwe kandi harimo n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bahoze bafatanyije. Uyu mubano udasanzwe watumye habaho ubufatanye mu kugarura amahoro hagati y'ibihugu by'Uburusiya na Ukraine. Murabyibuka ko intego ya kabiri uguharanira amahoro mu bihugu byose binyamuryango. NATO rero yahise yegura intwaro maze ijya mu ntambara yari ishyamiranyije n'ibihugu bya Bosnia na Herzegovina. Hari mu mwaka wa 1995 NATO yohereje indege z'intambara maze zisenya ibirindiro abanyaserbe bari mu murwa mukuru wa Bosnia, umurwa mukuru wa Sarajevo. Ibi byakozwe hisunzwe amasezerano yari yarashyizweho umukono n'ibihugu bya Bosnia na Herzegovina na Repubulika ya Croatia ndetse na Repubulika ya Yugoslavia, yiswe amasezerano ya Dayton. Yarakubiyemo ko ibihugu bigomba kugira ubwubahane hagati yabyo no kubaha ubusugire bw'ikindi gihugu ndetse no guhosha intambara mu mahoro. Ni ibintu kandi byatumye ibikorwa bya NATO bikomeza kwaguka mu karere yabarizwagamo, ndetse ingabo zigera ku 60,000 zoherezwa mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Bosnia.